Maloi lau mali ho e ki mo lele e tonga ko tope fia ke talitali lele ki mo tolu ki mo uni ngongo mo le tio tonga uluang ki mo iwa ka ma fo ke televisione tonga ki he homani. Wakai ko ki ngahi ulu i ngongo to e toloi whanongononga i whataha e whale alea o tonga ai nei manaki ke hoko atu i he ahoni. Mawinga ke mateu teu ki a ngahi mahaki ke he malawa ke a o mai o hange ko mangi box ko hiko o sia o mai ki Australia. Pea whawhiwhia i malawa ke whoke e whana wako i le volo fōmu taha ki he whitu e ngahi ako kolisi o ako kilo ki ako he ahoni. O ku te epewe ngahi tara noa ke he ana yangi, whatahe me tau wakai ke whamimitaha me mala e spoti pe he whuke tu unga oi ea ka koe wakai lewa eni ki he whakaikiki. Malo e rei, malo e lama mai ki o tau whare koloa PDH. O ku te toloi whanongonongo me a honi mo ni te wā tolu o mea e whataha e whale a lea o tonga. I whamatala me ofiso e ki seo e whale a lea ne tuku mai i henghengi e a honi, nei tali e toloini i a hoto naki wā taha o me. O ku mahatunga hana toi toloi a e whataha koe e whale a lea me fie mau, ke whapapau e tu unga pe koe whaunga ngawe mo ngahi ka venga whalao i hoko atu e ngahi whataha e whale, whika waki mo e tutu uni whapamau anga nei whai i a whalai te o i wiki kōsi. Koe tutu uni koe ni nei tali e ki tō loi a honu whaho koe tutu uni whakamau anga i hopo, ko le tuunga i whiri a e whawunga kakai koe tonga tapu wha aia ko minista pa anga mo minista o potunga i tuku hao mo tūte te tafu tō mamoyaki. O ku te ege mahino a taimi hoko a te whataha e whale alea o tonga ka ku os whahu atu me i he pule anga ke ofisio e XTA ai lao whakanganga ke whahu atu ai pa anga wanoa wa tolu ke ngai ngawe ai pule anga pe koe i loa koe patseti, whataha mo i whamatala patseti. O ku taton peke teu teu a tongani ki a ngai mahaki ke he malawa ki a o mai ki tongani tau te whita ki vailas fo oro tonga mawhola i ngai whunua lahi maa mani koe mangi box. Koe vailas fo o koe ni ro tonga whatatolo i he kaumatao tau i he mala e saini si ai tupunga, pe koe tupuanga koe iau i ne mawhola koe hiko i Amerika me ngai whunua lahi i Ulope pehe ki Australia. Koe whakaiki koe tara noa koe ia mo Malia Gutenberg. Nei behe tare ki ta mo ui take tā siale a kau onla, o ku nau kei whakaongongo ki a whale i me he kau taha mo uia mamani, whikau aku me tōnga viai vailasi. Ka angui kai to tonu ke tōkua e mateu teo ki a whainga maalie e a o mai ki tō ngāni i he mahino, o kei whawhuki mai ka kai tōku waka me tu apule anga, a e ko a o mai eni ki Australia. Monia na ia koe monkeypox fuki koe virus me hangi ko COVID kahi ma o ke declare ia he ka mo ia mamani ko mahati o ko koe public health emergency of international concern ai koe to kai mini ko mahino pe ange pe hunu o te koe wasi me pe tonga ni hunu chickenpox. Awan mo ni ka virus ke he chickenpox ia. Chickenpox foge ka whakatupu ia he this virus. Ko monkeypox o ki virus ia o ko meme na tula ta tau mo variola virus ko smallpox. Ko foge ka fai ko smallpox ia i mamani. Ko asko ni ai monkeypox o ko mafola lo ka na lava connect ki tonga mo ui. Ai au nau pehe koe me mega trace o cases ko he i Europe mo o Amerika mo mea. O me alu ki he kakaina nau nofu wa haufi. Ai au ko aspe he newsi. Ai au o kai ke pehe ko ha. Kare pe ko hange pe ko ia ko pandemic ko tonga maheni ai. Ko pau na wa ofi na tolwi au te piki ai aku pe ko kalasu fa au ke fangi pa pe pa ko no fo ke mana ko ke ki matakari tonga mo ui ni i Europe ande ko me wo anga mahini ke kai ai ako ko fainga respect ai wo mai ko te mini wo me monkeypox ai ako ko wana ko ngoi api ako o kuia i pe e koi tonga mo ia e whaingo fua ki ta ofi ki e wai o kia kai. Kai taimi te kau pe o kau whakango pe ke whare imi ka ta mo e mamani ke tunga o kia i monkeypox. Koe whonga e mau ai hataha e vailasi koe ni, koe whitutaki waofi moha toko taha o kone mau ai vailasi. Pea koe ngahi whailonga, koe mofi, langa ulu,
O ngo I tā vaivaia pe a whepulo pola se sino tau te whito ki he whawhonga ni ma muiwa e. O ku kei whai e whadatolo ki ha a whaito o hua malu I ke ni ihi o nau mau, ke o hiko e kaka ki o lunga I toko lahi o nau mau I holorotonga ni. Ko he kai ke tau ke aspe singa mak fo te tau. O tau ko to dai mini o kange pe ke aspe pandemic kon covid. O tau whaka mo pe mo tau wako me he ke fo ke aspe virus. Ako ne to dai mini o te ke ha tau. Fu ko ha ke dai mini ko risk very low. It depends before ke risk. Hai a risk ko ia ko ke uma hata hai tonga ni ma fainga virus pe ni ko da mini ko foi ko cases ko la ko ke me ne ko na fo no ke ko me ke foi taki u ta tol ai o te ke ai ke fa mahino pa o pitoria o ne post fa no pa mo ke trevo ati ka ko albe da mi de la ni ta usi fa no ke ko ta fai paranki. Ia li po te kautaha BBC kua laka I he kakai e toko walu noa ko nau mawai vailasi monkeypox o kawai ka nata Amerika mo Australia. Na e gamata ia honi ai whoki ko toa ai whanau waka kōrisi ki he a kōko hiri ene e pāko ia mo ngā whihunga tonga hunga haapai mui ngai whataptapui o I COVID tāhiwa. Ko e whanau wako eni o I korisi kun sālote I he enau whoki I he a honi ki he a kō. I he whamatala ai pule ako I korisi kun sālote whaiwhikau lili o whakawā. O ku whiunga me whanau wako I toko hiwa ngau whit whānan alu seta ki nā wako he korisi I he tauni. Ka oku te eki whapapau I pene kakato mai e whika ko ini o ako I he ahoni pe I kai. Ka oku mahino pene toko lahi e whanau wako na rau lawangi ki he ako I he ahoni o whatatau ki hono no fo I he holwhata anga o ako anga aneu hū. Nai whai pe whake ai tōto one a pat ngai ako pe a moe pat ngai mo ui whakataha mo UNICEF ke whai hono a ahi ngai api ako pe nai kahu kai ko mau api ako. Ai ne lava ai ko ni he tu si te ko o si atu pe a whakaata rewa ke mau ka ai mau pe se ti ko hiwa nima po nima. Pe whakaata rewa ke mau kamata. Ai nei kamata ko ia ko form fitu pe mo form 1. O mau tau hi pau ai tu mai foki he pot nga ko ai ki fanki I me a sivi kon ko thermal gun ne ke sivi ake ta mai ki he tain ko na o mai ai pa ko sai pe mau fo itimi ko ka fai ako pe na fai sivi ko ni mo lesisita cheke ta mai ki ho na kati ho pe o mai pe na ho ka ko lesita fo ko apini ya na pau ke ho malu e kita ta ni ako ia ho malu I luaki pe ahoan. Ai kau ia tutun pau ai ko mau tari foki a mau tau ke tutun ka por na mo ui. Pe mau popo ki ai pe kau foki ai tutun o ni ko hiko safety ai fa na wako. Mai no foki ne tai malia e korisi kun salo te he toko ni metahine kuini ko ngahi me whanofano ngahi kofnima mo ngahi me malu I ki he fofonga pe na iai pe me ngahi tokon ke he me potu ngau e ako mo e ako ngawe. Kau foki ai me toko ni me ofisis whafonua ki ngahi whatamaki pe koe ni mo. Loro tonga nini te whama ala ala a whaifkau liri o whakapā ki ngai pole nei whianghangai me ako anga I he tō mai e COVID tahi wā. Ka koe fo I hu mai foki he ahoni mau fu toko lahi. Ka kou tui au ia ko ngai api toko lahi, api ako toko lahi o mau me tatau pe he mau whainga koe ni koe ke whainga maari e hu ki loki ako. Ma wha malo ke ni mo bea mo e tokon pare mi ako ne me atu ko ngahi tēni ti koni o tu ko I loto api ni tokon ke hukia ngai kalas tolahi me ko ngai compulsory subjects ko English tonga fika pau ke fai e tamai ki ko ngai kalas ko fu tolahi o ma hu ko ki ai ko ke ko hike keep it distance ko mi tai o tai ne me tai ko o sea te uluaki me ngahi wike o te miwa. Ko toki kamata ko ako kamata fo ko o si o la me te mwa. Ai ko whakau ke lele e fo teaching week e tolu noa. Pe a toki lava lewa haki study week before the external exam I aho tahawa ke wa. Ai ko ngahi pore ko whi mau. Ka ki mau tolu kau whai ako ko loki ako. Ko whi ngai ke kawa slapa ko tutu un e wa asivi ke whai e fomu. O kia whaka amo e pule ako e korisi kun sālo te ki te whalahi mai e ngahi tesi
O ako anga ke ako ai e whana wako. Ko e uhi o alu pe taimi me toko lahiang e whana wako na wako i he kolis kunsalo te. Kai ke he loltonga nini to e pehe e he pule ako i he kolis tonga se kona te pulotu. Ko e whana wako e toko wangi au tupu o mahino o te eki peki na o foki mai ki he ako i he ahoni me i he tokta hawhi tupu o na wako i he kolis tonga. Ko e tauni o koe ki ai ha re wolo urakia ai kolis tonga. Mau kamata pe i he re wolo ua ki e re wolo fitu pe mo e mau kalasi o kunau i he Tibet stream hako teknikare. Aia koe nas kamata mai i he wike ko osi ai foki mai a he le wolo ua, nima, ono, fitu pa mo e kalasi Tibeti koe wikeni kamata e ahoni ai kau whataha mai mo e le wolo tolu pe mo e le wolo wha. Pea i he pongpongini o ku mahina o pito ai o kuei e ni ihia o te keipe whakamaapo opo nau tolu ke whoki mai ki hea ko. I he tawa o main ke ui ke whaosi o me mohono toi whakawa ko ne a ko ke whanau ako o kuei ai whakaamu au pito ke whoki mai ko toa e whanau ako. O ku maina foki ka wā i taimi e ngai whataputapu ine nofo pēr whanau ako i api o whawhau pēr ako i he polokalama he leiti o me televisone pe he foki ki he interneti. Kai ke he koe lorotonga niku ke ngā ue kau whai ako he ngahi ako taktaha ke wakai e tu unga ki e whanau ako pe toki mea i lewa whakamahino pe tū la hoka i pē ai siwi whakafonua i he taimi anga mahini i he tauni pe to loi o mātu unga me he wesia koe uhi koe whataputapui o e koviti taha hiwa. Mai ngongo le te o mo television tonga ko au whaifono tū pola. Ko e whiawhia ko whiawhia i ngahi siasi e malawa ke whoki e ngai hoalo tū o whai ki whare lotu aniafi i e mahino ki eipe e mawhana ma ke heia e lotu ki whare lotu o hangi koe e kua me aki e he Palestinian siasi o Siriana tonga taina o tonga mo i vika seniani o siasi katolika lo mai hono whai ke eke e ngongo le te o mo television tonga aniafi. Ko hiri eni e lau mahina mo honi whahako peo e lotu me api o whakafo i le te o mo televisione pe he whoki ki interneti talumi he pākoe mo ngā whi pia mo i hoko mai eni ke whaitaputapui ko ia o i koviti tāhiwa. I e whamatala i vika seniale o siasi katolika lo matai o sisi o tongani mo niwe mo seniolo to viko o whinau. Mo i Palestinian siasi o Siriana tawa taina o tonga whai whikau to ke tā te vita kuloa ia hawea o giai e whiawhia ma kehe kono to e mau e whainga maali e hangi ko ania whike whoki ai lotu ki whare lotu i e mahino ki ai pe e lau maali e iau e whoki ki whare lotu. Kai maoni o ku i ai pe pa mo e lau maali e who'o ka kua whainga aho pe heni na e nofo e ngai whamiri mo amanaki mo whakaamu ki whainga maali e pe he. Ka kua whainga maali ke te whakaawaawa ngahi loto whare wale lotu. Ka koe api pe whokia pa mo. O whaikia e whakamaunga e nau tui, e nau whalalaka me nau lotu. Ka kia te au koe lau maari e ia o ahoni, koe lau maari e fia. Ahange ka kuwhatano, na nau nofo mo tatari mo amanaki ki aho pehe ke nau te whoki mai. Ke tau ko ki lau maari e na whakatoka ngai ane nai, talun o whakaata mo no whakawao mai, ai whainga maari e ko ni. Okay, baby, o whoki whaero dō, o ka mea maheri ai, li ake whaero dō, koe hoko whoki ngai whatamako ni pia, ka te te lawa e lotu, hoko ni o whake pia. Pada ada kaya tu pakai dia, pakai tas ni lah, mungkin aku follow atas kalau pakai, kalau kita ni tu sangat aku macam tua ke, macam tu. Kalau tu kita aku, saya mau tu lah, kalau ada kalau nak anjing, lalah ya sesi kalau hiwa elelei, okau boleh. Aku akan dia tempoh kalau kau hiwa, kau hiwa elah ini, kau hiwa elah antema, aku loai, aku akan dia itu poki kau selama loai, apa mau berdoa, aku akan dia beberapa orang lotu, aku faham mana makin betul poki awal kita.
Ko e whoki atu koe nei kai ngā lotu I heo ngō siasine o si mau mali e pē ngahi palani me whotu tu uke anga hono tauhi o I ngahi tūtu unyok fie mao me e potu ngau e mo ui o kau kei au na whahino hino e kai ngā lotu ki ngai whei tu uke nau nofo ai ke e whapapau e pē o ku tauhi e wāmama o whahi tangata a ki ai mita e ua pe he whoki ki hono tui o I mea malu I ki he whafunga pe face mask. O gu mahino pe whoki ke ngongo koia le tio mo televisione tonga nei ei pe me ngahi siasi ke he pe na e whoki atu o lotu ki whale lotu a niafi. Na e whamone tala whikao lahi whiri anu usila ki tonga ni, His Excellency Matthew Howell, ki e tokoni whapaanga ki he pat seti e whonua ai au hiki aki e pe seti e whanua. I whamatala me o whisu tala whikao lahi anu usila ki tonga ni, ne whai e whamooni ki he tokoni koia ki he pat seti e aho whalai te. Ai ko tokoni ene hiki ke pe seti e whanua, ai tokoni whapaanga ki he pat seti ki e tola nu usila e $35 miliona ki he tau, I he tau eni eua. Ai e ne pehe o tola no usila whakatoa e 7 miliona e mahu inga e tokoni whakapaanga koe ni. Ko e mga tunga hiki o tokoni ki he patseti, ke tokoni ki tongani I he whakakia ke whaikonomika, pehe ki he tokoni ki he puleanga ki au sia e nau ngahi palani me whotutu ngawe ki he whakalakalaka. Ko e tokoni koe ni ne whamooni kei e pule lahi leo leo e potu ngawe paanga pi sila o tunuku, ai ena ne pehe koe taha eni he tokoni o kutaimi tonu ki he puleanga, I mahino fie mao e tokoni whakapanga hiri e pae mo ngā whihunga tonga o ngā pai, pehe ki he tuunga o kuiai e whonua mo ngai whengataa me COVID-19 tahaiwa. Kei kei mahino whoki kei taha eni I he ngahi whatongia maho inga ko whamooni kei e tarawhika o lai whiri kei anu sila, Howell, e ne tu utai tō ngāni ko whitongi o Tiffany Pappington aiana e I he lakanga. Pea mei he whamau angalahi e hopo ia e whawunga kakai o tonga tapuhongo fuluka koe pale mia malolo, whawhikau te ki tapuhiwa te netoa, I ono whakailo pea e heno kau ngā kantiteiti mi tonga tapuhongo fuluka pelieri lanu mata, ne amanaki whoki ke ka mata I he pongpongi aho ni ka au toi toloi ke aho pule lulu pe oi wikeni. Ko e hopo ko I niu whilawe ia mono tuku a ki I o whaiwhikau te ki tātua netoa, ki ngahi tuku a ki I e tolu o te tongi ke whaloto I. O gu mātunga e toloi ko I nimi he kore ai mamahi lanu mata, mo e ne whawhunga lao David Coppett, ke te tukuangi hawhainga mālie ke whakakato ai ena ngāwe ki ngahi tukua ki I o guna whai, ta te whito ke whawapau I ena kau whamo o ni. Ne eke whoki e tui whamaolahi Michael Whitson ki e whawhunga lao koia ala numata, Coppett, pe e kuna mau ke kamata I pea e hopo I a honi, ka nāne tali o gute eki ke na mau. Ne korea I la numata whainga mālie, ke whatala noa ki he tui whamaolahi o ne pehe ai, o kutolahi e kakai o kunau veke peke na womio whamatala whamooni I he hopo, ka ne tali kei e tui whamaolahi Whitson, o kune whahaange e ia kutolahi e kakai o kunau veke ki na whamooni maana, ka kuteke ke hanga e ia o whahuatu ki whamauanga, ai ngā hingoa e kakai ko iamo e whamatala whaikiki, o e mea te nau whamooni ai whilawei me ngāhi tukoaki I. Nei whahai he tui whamaolahi ne o siai pe ngahi whainga mali e lahi ne oangi ki na te wai, mo tala noa ki na kau whamooni ki whapau I te nau hao ki whamau ngā whamooni, ka I he pongpongini o te eki pe ke mau. Nei kei e tui whamaolahi Whitson ka lanu mata, pe koe ne uhi ngā ku te eki pe ke whakatala noa ia, mo e ne kau whamooni ki whapau I te nau womi whamatala whamooni maana, ka koe ne whaamu pea ana te nau whamatala whamooni maana, o tare I lanu mata iyo. Kei kei ne whotu wai e he whawhangalao koia ma ai tuku a ki I ai ako Clive Edwards, ki e whamauanga ke totongi e mamahi lanu mata ai whamore whapaanga ma ai tuku a ki I whawhikau tuke tātu ni toa, ke uhiko I kei ke malawa ki ka mata ai hopo I a honi o more I hona taimi I he haa I whamauanga. Ko e whotu koe nine tali rei pe ia e mamahi lanu mata. Ne tutu une atu I whamaulahi Whitson ke totongi e lanu mata, ai whamore ko ia. Pea ke toki hoko atu ai hopo I aho pule lulu e wiki ni kai whapapau I na kau whamooni I he hopo. Oku I kaike ke totongi ai revi I ho o vete pe whi awe ak paanga mo I panke langa whakalakalaka o tō ngā. Ko e whamatala ea I na tuku mai me senta whamatala ea tonga I whamotu me potu ngau I Meidek. Olo tau te mao ki he whiawhinika tuku atu I rewa whaumi mui taha. Ki he tōnga lolo tonga koia o e ea, ko e toka anga matangi o ke yangi pe me hahake, kau mai toke lau hahake o kune kei ka pui ai o tu tongani. Makai koe ke toa pō koe a pongpongi, ki he kotoa pe o tonga, koe haviri o kuangi iki ke mamalohi pe ia me hahake,
mo e toke lauha ke pe angi malohi ange hanga hi taimi ki he fiafi ko apongpongi ki he ongo niwa. E lahi peke alo maari e rerat koe ni, tu ke he ange ha au fia whakataimi mo ha uha tu mo tō holo whakawhei tu. Koe fua mawhanai o peke malunga taha koe tikiri se siasi e tolu noa ki he ongo niwa, pea ua hiva ki tonga tapu pea mo wawau, ka maa e ua pea wawalu ki hapai. Koe maro taha o peke tikiri se siasi e ua i tonga tapu mo e ua whaki hapai, ua tolu ki wawau pea ua nima rewa ki he ongo niwa. Whakamatala ea koe ki tahi, o ku ikai foke ai hatau ngahi whatokanga ka koe anga ne wakai koe ki he tuapo koe a pungpungi. Ki he kotoa pe ngahi potahi koe o tonga, ka hawiri kuangi pe mea hake, ka mai toke lau hake, ma lohi koe mai re tahi o ngufuru ke taha nima ki he houa. Tunga koe he tahi, toka maari peke ho hosi, iau peke he mita e ua. Whatonga e angi whaau ke hake ma lohi mai pe au, me he tonga, o au peke he mita e ua poi nima ki he tolu, ki he whakahake o tonga tapu e ua haapai pea mo wawau, ki he fiafi ko ia a pongpongi. Mātoka tahi i he osmite hongo fulu ko ia mihi walu he fiafini, tau maari e ia a hengi i he toi ua walu ko ia ki he tolu. Hope la ai osmite ono ko mihi fitoka pe heke, hope mahina i he osmite taha walu mihi taha, i he ose tua po ko ia o e pōni. Whaka se beke whamatala ea aho yo no, we haviri e me lahi yangi ma malohi pe ia mihi toke lau hahake. Pe lahi alo maari e pede ret koe ni tuke ha uha tū motoa ki he flaite, ka maha ki alo tamak uha vai ki he sāpate mo e mōni te. Fua mawhana ke malunga tahe au peke te kilise siase e ua whitu ki he ua hiva, maularo taha ki he ua taha, ki he ua pea koe hauhau ea popese te whitu ua ki he hiva noa. Ka malo pita mo mea mai, mo mea. Whamatala ea peka ki mua pe tau maa vai te toi wakaingi peni ki ngahi ulu i o ngongo. Toi to loi whanongono ngai whataha i whare ali ao tonga ai nea mana ki ke whakahoko i ahoni. Mau inga ke mateu teu ni ki he ngahi maha ki ke he malawa ke au mai o hangi koe koe monkeypox kauhi ko o sia o mai ki Australia. Pea whawhiwhia malawa ke whoki atu e whanau wako i level 4 mutaha ki he whito e ngai ako anga kolisi o ako ki loki ako i ahoni. Koe uni ngongo pia ki howani o gai whaamne a taklele ko toa pea ngahi o ngoni ki roto whare ko toa pea. Whamarot ki kitau kei whi au mai, ka mō mea.